ni tondu wa guteka muthenya wa umuthi twina ndungata ya Ngai our bishop uria tukunyita ugeni nigetha oke arathimire Brandon kioneki giki na ndi njui ni giguthie kuraya kira giatuma nugame ni tondu ni ngoragwo ngitungatira Brandon kuria kamutiini no muthenya wa umuthi ngateka muno tondu my bishop hamwe na ithui na koguo gwa gitio kinene turugame so that nitutie maguta as I welcome my bishop Dr. Bishop JJ Gitahi tumuhurira ruhiru wega. Welcome sir, we love you, we love you, we love you. Thank you. Thank you very much. Ikara ithe mwathani murathime. Reverend Direct Mwangi Zakayo, Apostle Teresaya na Anne Lawrence, thank you for serving me. Chairman witu Ben Githae aini othe, our able MC and friend Karago wa Muraya, aini gospel na secular horia biashara o utongoria wothe uthingatitwo ndamugeithia muriega gwenda gucokia ngatho kuri inyui mwitikirire gukana mwitikirite kuhuruka na kuhorera nginya riu ni thaa 5:30 cia utuku na njitikani na Karango ati tureritwo turoka kuma thinacara no ni tucereirwo na ndamucokeria ngatho aria maheo ithenya ria kwaria tondu gutiri mundu waria muno koguo nani ngurumirira makinya mau mwa set tondu gikorwo meri yuma minini njoke na nijarie mathaa mana ningunaga ndi mundu tari mugibiu na gwitu menyene ni mugibiu andu-ini aitu othe riu ngicoka nyona nine ni mukigu biu no murigo kasi ange mahana atia so Karango thank you ni wira mwega urutaga ni ngugite ohehererwo tari kuhehererwo utunyo microphone ineo kana unyitwo ni guthie bata tu wathi ukore njoete na ngarikia na ngeohora ngutige no ndacoka ndona thutha uyu hota gucoka unjike uru tondu ni nguonaga andu manjia gututiga umwe no ni wekaga ni kumahoya he guthi uria hathiaga Ben Githae he kiundu manjikaga mena Roy scheme twathie mathiko-ini o magetamburukia marikia andu othe makahura weru ngatigwo na kiimba matari ngoima ndigago tari ngoima ndikoraga irima-ini nyika no ngari maheni chairman andu mathire-ini othe ateti othe ugatigwo wika turira turathikaga muhiko ndekorire irima-ini ndi wika twina mugai wa Njoroge na Bishop Muthee na mutumia Muigai twari atano ndakura twaringwo ni itu hatire handu hatari hahehu twaurĩirwo ta imagine we mundu rume ukinyite kuheha ukaheha iru ndiramenye iru umenye mai gakinya iru ndahurira aria twari nao kumoria tukima irima-ini na ndoro Muigai wa Njoroge ni akitakaga tugurira gambuti uria ndoragia wi hakuhi akanjira ithuĩ twikeno hindu ithuĩ turĩirwo riu na ithuĩ turamenya haha kaundu Karango ni ngukwira turikaga ta hujia mainstream churches hakuna maongeo mbere ya neno tukamba kuhujia miaria karumirira nigetha mundu wa biodigester wa migunda wa Isusu akaigua kiugo ataneka atia atanathi taru mundu wa gwetwo wa tetu ona ni angiathie no guorio muno kuri athi kuhujia tonanga waru inu amen alitoba no meno no moru inu riu Karango ndakuhoya hindi ingi tigakoreka tutigwo ithueri tulitigago ithueri na ni hindi ingi kwanja tugakorwo handu ta hau na Ngai atuteithie andu aitu mage gukua ndigetekira gutigwo ringi nigukunyita shati ngwira itho wa Muraya na mbatwa ithe ithe wa Muraya twari nake I remember finally reke inde mwire kaundu tondu andu othe nginya itura ni mainukire twatigirwo na anake 15 riu twina Karango na Muigai na Bishop Muthee tugika kaharambi itiguo tukirana na kiama tiga tutigire kiimba mahaha Karango ha tutithika turi atatu turi ana arume tugika kaharambi tugicangana
kanyamu karia tuonire tukiuria na kiacio no chairman uria wari munene wao tukimuringa kimajika riu akenja kuraya yake hey na hindeo ni nduma ni ingirire ukarago dukanende turirwo ringi mucamani wa kinyo guo reke turikane na kihunjio nigetha na ugo ngiuma na kuuthuthanie nawe no tunyorothe na tutigirire ntwatiga beni githai handu onake in the nearest future muno hikini tumutige no hiki tondu akundigaga handu na ro scheme aurirwo kana tigwa Madam Lois, lakini wewe si utangonya mpaka nimalize. Asante. Gocokia ngatho nyingi ori hari ahũria biacara othe arĩa marĩ haha, investors na arĩa matumanire, arĩa megũkũ by proxy kana representations, mũndũ wothe wanahutio nĩ Brandon, thank you very much. Na njokie ngatho rĩngĩ kana ngũkwĩrutĩra gũka gũcabu mũndũ witũ mũheani ndahoyaga. You give, you never beg. Givers will never beg. That's a principle that I know. That's a principle that I can confirm. That's a principle that I have enjoyed. Apostle nijui rari thafari abroad guka no konera mwanake uyu kamweke kwa Ngai we ni uyu na nikuhunjagia uhoro waku gutire mbao yako uraka. It may delay but not in vain. Thank you. Niedi kwali maundu maingi umuthi. Brandon ni murata wakwa muno, turutaga wira nake niwe managerira tafarira ya oria JJ karagunaka kanyitirira. He has been instrumental. So very cool. Turutaira nake kwendia migunda kaburi ni murata wa tene kuma hei-ini nginya wanake-ini nginya riu turi athuri akuru. Ani kutoka ani tumenye tutuiru tutunini nginya riu turi athuri na atumia akuru. We have come a long way. Ben riu ni na no gone kiguga, lakini when I see mukete ndo mwanake toyu na togoro scheme auga, I even was asking myself, kai Brandon ahutetia ainia ya ministry shaini na jira nyingi atia na nikyo ciugo ingiare wega togo karago gweterera until you hear some words. Tondu maundu maingi maragio ma mundu maingi mega maragio mundu muku. And today I heard somebody say odo umakirie muno ati kama unataka kuwa na sifa nzuri basi kuwa maiti. Tondu gutire mundu mwega ta Keiba nidi ndaigua speech joru mathiko-ini ma mundu. Mundu wothe nginya mundu wakuragwo na wagutemengwo ona wakura korio nyumba iguru kwene mundu arukoma ugaga kuma riria ndahikira muci uyu ngekora mutigaire ewa miaka 10 nie ndie ndaigua no horo na mundu na ni njangiri. Gutire mundu igumo njega ta maiti. Kogo kono kwenda kugia ritwa riega, just die. Wekwa, you'll be good. Na gutire Keiba githu mundu mukuo. And I don't know why I thought it's only us Africans, but after going here and there na guthiururuka ngathi ino ngikora it's natural. It is the mind of a human being. The dead have no blame. Mundu mukuo ni agocagwo muno. Piu ni uramenya araburindire ni kurengerwo kwene akoretwo ni muthuri wako na hana rugano-ini hakandikwo ate gikuo giake ni acemanirie na mutino hatingitherio biu ate daimono eno yarogite rugiri gwa kaburi ari Uganda na kiage korwo aco utiaragio ma no ngeria mungihurirwo mathiko-ini maureke ngwire because dead people are so good. So Ben, if you want a good name, just die. If you want to be a celeb, just die. You'll be very, very famous in this world. But me as a prophet, I want to tell you, and if there is anything who can talk about you, good about you, may he or she be compelled by God to speak it now. When
says here she's a pastor when she served me. My Reverend elect Mwangi Zakayo, when she is inviting me, Regina, my friend here, Modo Independent, Aramakisa Betiamo Bishop Genamuno. To Regina Murata do Gagano Gina Roger Bete. I really love what she does. Gaugali Maudamaya, it's all guy to make him on a demoyoma. It's almost in your Gakoro Kaibaga had a giri te key. Maudamana Macario more than my henny. What's your care or Kautini, Maudamani? Maheni, ati atulite muthuri muhoreri maheni ati ndari ekwirwo kaundu maheni we menya horo wakwa tene tireketete ara moya ina muno ani mwa muturi arugame mara mothe ani akauga ni maheni. That's not the truth. And because lies are being spoken who are not hearing, kavama yaku yario when you are there. Hado ha maheni mawe moku. Sini kweli, my sisters and my brothers. So speak good about Brandon. Brandon liwa keguaga atiri mundu mwega dike mwanake horeri na wa muthogo amwitaka mwanake na nida soka daigua tondu tutijite kuririte na Brandon hinda inene muno nita mwaka oguo daigua tari murwaru daigua amwauga waru no gatwa mutwarite thibitari doria Brandon kwani kuna wakati ulikuwa mgonjwa ajira ni stroke ndamnya to ni nyona gatatari mutwe mwega but ona twewera I have confirmed do the head damenya karago wedu ona ngona tweuria JJ weni owe ani ndio damra ubenekio wewe jamaa alikuwa amekogwa na stroke toto fakaga show toga show gakoromuka muna manager makauga cia ngagithima TV aca ngatugathiko brother nego kakauga dauga waje kita maithoguo dauga dauga nereinimbo na gotiro ndungi ngarigwo mundu ye sawa so ere ramenya na tutigakaranadia nake ona uga tuthiko next time. It's good in this stroke na nebefa ya gai stroke ndikutaka mundu agacoka ni moyo oguo. I'm nursing a mother. My mother, I'm nursing a sick woman, a sick lady, in stroke. Last one in several months, she has not walked. Hajatembea ama kuongea ama kujua kwa wapi. Kusikia mtu amegongwa na stroke na niwe ufaga events koiga imatuine. Imatuine akikora samido augaga ndakora mtu magana ndada guthoni kindu. Na ndari ya stroke no ni ari ndari mtu mwega na agetikira samido we mwene. Yuyu. Wana guthu. So, brother, I tell you, you have a destiny, you have a reason. Why did I to miss you this year with okwe? To do the shuraganaga, kill ni kimwe. Ideni why do the shuraganaga? Your list, emwe do the shuraganaga. No guy near giddy okwe. Nikki, nigga though he gear, kiragato media gayagoite. Now enjoy, you have a great future. And you could tawera. Kohikania, kohikania, a big issue. Karagonia kore toke kuti de kamuno hikanie. Na roiskim taguo na dogeon mono makore toke do hikanie. But kohikanie no kokano for ne ugetwe shiria mono. That's what the Bible says. To do you know kokona go shiria kunene na muthomaga mandiko wega ukihikania we shirie mono. Mutumia oge amero muthuri ogerekete goka kujira ragiwo na mutumia. Fio akijira bishop ni my kwaja jire my wife has put me in shit. I'm on shit. Gemora hold on. Nio hikiwe kire ukihikania fauru ni augite utige kwekatia kuhikania we ogetwa we moru muno ginya ukira fauru ukithio kihikania sasa bebana na haria to wahikanirie ukimenyaga ana wakanetio na mandiko fauru ni ugite mundu arore hau muno nie ne hikanetie Brandon no horo cio ni ngutwika silent oro kana no kuhikana I'm silent na kono kuhikania at your own risk na akoro no kuhikania na wewe wone ari wega iguru na mathina mari wena mogire mundu ngurehe gwaku amukira macakaya makwa na wenda komenya athuri acio marangoro
kiuma ugucio umwe kahora eja microphone umurie waje tira gethae oka kamburi adi haitha moraya ore kiona wa Chris otio tokora hui oshoka korera mahikite ona ogucio umwe muhiku ha umurugamana na mwambiriri na Regina oshokerere biti odi hero scheme omuda kweheke hiko giake nigetha magikwira hikania mundu be kuheroga otherwise nie hakwa I remain silent nie ndikuya murugamo na no we ngigitue ni kuhikania ri uria JJ ne ngoro to kugeithia ni mutumia wakwa so nakusalimia sana na ario hau amira were munogu ndanahota guka kinduma ndakirugamirira haha koguo niguo kionania hey njire kinya wanjie utuike ni we urato koguo na it is fun to have a family and it's a challenge. Family is good to have family, it's good to have one, but it is full of challenges. Family tikiduga kuguthu. The Bible says utonye kuona gwiciria kunene. Now make a decision. Ationa gwathi ate we gatagati. You'll handle the case as it will be. So brother, take your time. Ni hindura je guthondeka bia. Choices will be multiple. Aingĩ mũno nĩ mekwenda kũriritwo nawe tondũ atumia na mũndũ wĩna mbia nĩ marĩ thĩna. I'm sorry me haha. No hĩngĩcike mũno ngwĩcira apostle na hau nĩ mũtumia no akwĩre mbeca na atumia na mbia nĩ magucanagia mũno. Mũtumia nĩ haha no igue mbia idenderu ũguo. Kĩtu. Igue idenderu kwĩ mbeca. He mbeca. He mbeca idenderu. Na nĩ mathũire thĩna mũno no ngĩkorwo nĩ ũnungaga thogithi ipio no kanunga nginya matũ na njegeke no ũkorwo na mbia ati makora haki unanuka poa akisiwa unuka poa Niadire mwana ke brado ni wanyo rogu de muthuri mukuru. I'm finishing the 5th floor. Kogo dilandira menyo na deroiga. And I have been a family counselor since 1992. Family counselor, family therapist, licensed and trained from 1992. Licensed family therapist, home and away. So I know what I'm saying. Men ni adora me choices ihodho muno guku thi. Choices cia men ni na ona ti nyingi. No mundu athakare na ihurie nyama mundu mena igira boxi no atumia they vet to nio makuaga ciana na nio moi ciana ciakwa ikaria kuiga tura ku no nginya kororekana ni ura qualify to be a father of her generation. Yeah. So women vet a lot. No arume fata ni ukinyukia wega hiurie kindu cio ni mari athira. And go kora garume kaingi tugikaya tondu kirega tumire to make a decision very temporal. No atumia ni mego kurora. Do he qualify? And we have very mature ladies. We have very much mature ladies. Moi, this becoming father of my children, father of my tomorrow. Kogo they have respect. Wakona heshima kwa huyo mwanaume na wakona kumwangalia, wakona kumlinda na wakona kumchunga kama mtoto wake pia. Na tunatumia gematarigete on hanini, and we have them in the church. They abuse men. They are just for money. They're just for your name. Amadnyo kahara, she's no longer with you. Magatika na huruchia, ne tumia nini mono mage kushajia diaper. I think nige chuje kanya. Harigana. Wahara no adira, especially you when I wahara no adira. Especially generation ira hoda isia ladies.
They tiga to me at my sister here, Apostle Tracy, and the age here to me as your mother, how my hottest family. The age we have, go queen or the da corona hiti ora mu miwe hana nya mujongi muno egegea bia hiti corona bia ugemona forest mamera hakifisi si unakuanga mrembo betu ama jarajeri ginyogo hiti edua beti kwa jansi saliti atugo hiti edua kwa gwate egero I love the way you walk si unatengeanga poa kifisi. Your walking style turn me on. I don't like it. Yeah? Todo ena kanyamweroi. Ano hiti kwa jerorete ni nyamu boye kuno ehuro kito kwa ja hiti on relaxed mood. Iko iriogu aha gusoku. No todo en bierero akina penda wewe venye upos. Fisi si una pose poa. Anyway, that was, by the way, I wanted to bring your spirit up. Thank you for those ladies who love their husbands, those who love their families and value their children. Thanks to those men who put their family first. Na mono arome siana toktika godhaka na siana krowena put your children first. Kitumiki ajugo gwone todo my mother is in my house. Aje to survival yake ego ciara ine gwake. Supposedly kone aragira guciara ogwo murarega mami agire muthike kaibaga arume we orie tomorrow where will you be? Maybe ugakoro kwa mwari guo kana kwa imuro guo. Are you available for them? Are you educating them? Okireha johi ya ngiri 5 na mwari guo rathomera shukuru kama kana 5 na wewe nuranywa ngiri 10 acio munywa now they'll disappear ta hado hite tikiotia gas they okahara they no longer be with you. No ciana ciako, your family will be there for you. Let's value families. Friends disappear. Friendship is a temporary attachment. There is no agreement. There is no commitment. There is no covenant for you to be my friend. It can just vanish tomorrow. But your family. Gari ya junior nyine dhifitari. Aju support hiyo kijana ni mmoja wetu. Sana harabe. Nyinarare Kenyatta think ni arumire. I could find gari ya junior mama ira makwa thai 10 shotuko parking ya Kenyatta Memorial KU 10 shotuko. Come what are you doing there? Jetereire gukianyone mami 6 akona nyina thai igere akauma akapakija thai nyana nuthu akona nyina akaga ikaraja. I was forcing him go and change clothes just because of my mother. And today what we are joking around with is family. Don't play around with your children. Don't play around with your sons and daughters. That's where your future is. That's not an issue. That is a vow. Vow can be ignored. Vow ignored MPs. Vow even president. Whatever inferiority of the higher calling akeheta rushio maguta makaisa. Vow is nothing. Vow can be ignored. Promise can be forgotten. We have made promises. They are very temporary. Promises igino nisio goroki nisia kira ono mundu cia reki igongona rere kurutaga ukimuria gukwireire ki atarakiririkana kro atendauga hakubuki agreement ne irevocagwo gojeteri mado matatu vow promise the agreement reu agreement can be revoked with another agreement. You can go to court and revoke the agreement that you had made. Etego you can mura nyitole tuthiete dakura vow promise agreement. There is something else I would love to tell you about. Negeza okoro kirora ciana ciaku no kirora kindu utegutindana na mihitwa mingi ati riu tondu githae ni murata wakora ni wari kare akwa ria tene ndindeke ngimwira ati umenya gura tuituguo na ingikuo ciana ciakwa mau ucio ni uguruki iyo itago icio iyo ni hangover ekore yokuo na maheni mahena tumia ndiko mathiko-ini tui haha maheni. Promises can be
ignored, vow can be ignored, promise can be revoked, agreement can be withdrawn. Hekedo kikikitagwo oath ni muma uriagwa nyama cia mburi cia ngui cia mbea nyoka no muhuthire nyamo yothe kwa ja awkward kinyamuvani munyue thakame mwihute muma ngamwagarare ki nginya mugikuyu mwenyewe ugaga muma ne umagwo no muthinje nyamo ingerivo kwiria koguo ndugakipo ni mundu na anything tedihani undu wa kiriko tedathirora ya guthukuma njuke nguhikie wahikie onjete njenga ati apostle njenga wa migate pa Kenya Power akirinde twiki muno atige thukuru nginya ukarega andu guku ati wi mundu waku urathomoke kuhikie hakuna akinya kuria bata menya tu kwaria githongo na kugweta the rurimi rwija handu ha the irio thwa the wene fe amenya fe soka kuhorera thimo we ugage haro na kuria uga hello we haro agutigira uria na oikino uria agutigire naguo ucio no mwauma no we hikania kwa nyunyodia ndaguthomithia indo inya riu aha hera hujie mwariga mana time mutariri horo cio muno na memereki areme haha na ku mwage na ya time meroge pastor teach people about this nigetho tige kuhego ka promise ukahuku ho ukirirwo ka mundu ati ndakuhitira promise ginya icio ciugagwo hiki-ini kwanja umenya gutiri kindu kiruta vow tondu vow bengethae ndiumaga kanua ka mwihiti yumaga kanua ka mundu ngira mutongoria koguo cokagira oguo tiwe tugetigana no ngora ni ati ndoigi tinie Jehova de mundu wanjiraga njokere ona president Ngai akiheta mihitwa ya bururi tiwe acokagira thutha wa AG neji orao hau kana na chivo justice eta wacha na chivo justice ocho koragwo hau ruthu mundu cio rucio no muthiko mwiranga kianga watwirite kikiriumaga kurie ku nie ndire muhitwa ndeheti ndacokeraga thutha wa mutungatiri ona hau ndaugira tene ndikwendaga wi murwaru no tene murwaru ni gwika atia cio mimi nirudie nyuma na huyo no gwe kindu kimwe guku thi gitaunikaga na gitacenjagio gitagwo covenant like the covenant Jesus made with the church that cannot be revoked. That is there because covenant is the only promise with a sacrifice. The only promise accompanied by the sacrifice. And this sacrifice is not about another animal. It's about you offering yourself as that animal. That's what Jesus did. He offered himself as the animal of sacrifice. So it was not a promise, it was not an oath, it was not a vow, it was a covenant. Nobody can break the covenant. Amen. And that's why we live. Turwaraka tukama thibitari tukoneka twathinikana no gacoka koneka turariganira ugacoka ukagena maskando ukaumira ugatindika ukonaini ukahotana ugathi thibitari na ihu no kaingira maternity no koima ugakua mwana we muore ona ndakurage akauma no gitwanyina na itha wangania ugaikara nyumba yene miaka 10 nginya umikarite gukira mwene no ri okuo Ngai agatuma ni undu wa irikaniro ciake iria ugire ndikareka na Daudi akiuga ndari munini na riu ndi mukuru no ndire ndona mundu mwihoki mundu uyu tondu irikaniro ciake ni na amina. Hallelujah. Kogo Ngai is not like your mother. Ona mutumia na chereka kana koraga Isaya ugaga atiriri hihire mutumia no ariganirwo ni kana kari ongithitie nyondo ciake o kari arera ine ciake karangu ni Ngai urori ugo ainge ikoro haka ukienda kauga Bible gatikira no ariganirwo ta imagine mwana ongithitie ukakiro koga kende korage kwaja Sakahora githima tirora gire sena. Thank you apostle. Yona mutumia kirora kana gwa kameno ra masharire nake. Tarigena na gwikire ururi jino gakaroro gukarigo twatigana na ngome ndati kona mpeko ciayo ugakaroro gwo na tumia matire tha akahihinya kwaja tatu thuri tutu tukuru tugacoka tugatonga
na kena bia na gakoro gacoka kare utoroga gwa na piro tone kare ufio kahumbiro manioro kaimagwo rero geko gogo tare kwiruta nduthi tare kwiruta gutwara nduthi oguo tare nduthi kare ruta kau kahigora WhatsApp group terio gacoka teri Lekyo ke yaro dia imutimia no ariganirwo agacokia owe no ariganirwo no nie digiriganirwo ni ari othe danagia muhitwa now ni to ngwenda guikara thi mwe ni ndire mwaria muno no turikionana na inyuo kuria tuonanagira tutiakaga kuonana. I would love to say thiei muthondekeire kona Ngai. Amen. Utikomakania uria wekaga na karia kuria utindaga kana urutaga wira muritu kana mure uriko we muini we muhunjia diabetes Yamono yangeni yamono yeto Biodigester bio biodigester thank you. Twamenya ucio ndu itwira ati mwega no igwa wahuthika muno karago ni aragana muno westini onani ate ginya ya kwanyu no itukani no ya ng'ombe acoka ongerera ginya mukuru waku oho ginya mukuru karago mukuru kioro kianyu na kia ng'ombe washikira WhatsApp group emwe o uria wikaga mawira mari urutaga no moneke me ugly we house girl uraruta ira wakia whichever the way just have covenant niguo karomwaura Alex yako Anita hey good my friend enda to make a covenant with God challenge Jesus yana kutene Anita Alex they don't define you amen gotire kido kioru taska na nende mufundithia ira tulitugana na inyuĩ rĩngĩ natoka kuona live murumirira mitandao yakwa where you get my teachings if there is something painful ne kido gitagwo kirema mundu anathie tari utaithiwe ACS ni ndo ACS Ruthu ni ndo ACS serious Madam Bio atekara gono anomo remwe rĩrĩa ndahingũra nda yakwa ndarora kirema kinene muno ndekirirwo ni ndagĩtarĩ nikindirikanagia and allow me to put it this way ndiura mukana mukunyita what I mean no ni Ngai nekumuteithia Shirulita are you together onasia Shirulita no yes aya then you'll get me easily kirema giothe wanagia kirema gitagwo na githungu scar de turaga no scan ni daimon no njuru muno tondu kuririkanagia that day it reminds you that day I want you to digest this very well Ben together my chairman I want you to digest this very well scar de turaga gutire scar painful but you menye ni daimon no njuru muno tondu kuririkanagia vividly with nostalgia nda kwahanekire ona no hene karugano kira magiki tategene tionga niki ndaumite ha kwa njoro heo ni jina na kinyire tumite kwa tatu tumutumu tumite kwa tatu tumutumu tukiroko to thite turi tukurokita ala to thite turi riu arokuhe riu do you kind of know this car do you have a sky anywhere tabeshi ri horo wayo ukuririkana ginya the day iyo ni guru muno even the day and to some occasion you feel in your brain the same pain so ina maidia to ana tihio ni ahiki are to ana date ni arumere mana to date ni atumire to ana hikia na are manora na are manoka ni arumere mana ku dampu ni arumere mana kuhuthira pray big we rona go gwore mwe you feel like hitting yourself you feel like killing yourself you feel like trashing yourself okay go kono uingira kioro we furashi no we furashi othie na kioro kiu but ignore the scars. Ignore the scars. That's my message to you. Ignore the scars. Warora kana karia warutire maternity karia warutire theater you forget the pain ya guthijwo
warora success ira wena yo riu Oh, yes. na ritwa rira wena ryo riu Oh, yes. and the fame that you have Yes. and money that you have na ngari ora ratwarithia Niguo. kana kanyomba kara raikara Yes. kana njuire uri orekira Niguo. kana nguo iri orekira forget the scars. Hallelujah. They are no longer powerful, they are no longer painful. Amen. They are no longer painful, Reverend elect. Guthinekanio twanahingirwo kanitha we ndirikana hanju tukomborithitio kanyumba kuhunjeri ni mujaruo twahingirwo tukihoya kiuga tokeni ahinga kiuga nimekusa funga gai ben githae marugire nyama mena murwaru ngana mundu amahete bia mena Joseph murwaru mena mwangi papa mararuga nyama nyumba na matirihite nyumba radiro ndie kigwa muruki akoria githae nama ne nyama muraruga mutarihite nyumba. Ona how not to be very courageous kugokorwo kiruga nyama na ndurihite, you know you are provoking the landlord. It's true. Ngai ora mwehereria maundu mau. Amen. Ngai ucio wanatuma ajehereria na hereria ki. Amina. Even ladies ndiraririe hindi gitono mukeni ndi muthuri na capacity yakwa ni njiganu kuga maundu mangi kiri muthuri wake ama muthuri mukuru na bishop. Even ladies he maundu mangi agiro kurimiti tukito kuru nyumba yene muthenya ndiro ndimutirihite nyumba ye mweri wa keri na mwe bedroom ni kuorera muthuri, you are killing me, oh my God. You are don't kill me. You are killing me. Oh Jesus. You kujuraga. Urora giro nyumba yene. Tucoke twike atia. Ginya thauti ro raruta ginya radio ndiwe ndari aruta thauti teo na ni gwake we mwene ndari agabogu raga baro scheme we mwene ukona mutumia ucicoketie moko na thutha gwe ohete shuka ukaigwa gotha dauti ne mondo roragira gwakwa itoro you are killing akoga wapera yo batite he ucoke uragira mundu kuo Goma ariagira giathi thoko chapter 33 verse number 14. Fred Mwangi, are you there? Tugathi kuragirwo nyumba yene inyuothe akoni roraguragirwo gwaku tijuraga riu maundu mangi o hindi ukaigua gutha arenda rent. So irema iria muhanagererio ri andu a Ngai ndika reverend no akinya hau ri no ina bible yo thome kiugo kimwe tukara ngwa muracoke haonganie bia Jeremiah ndio matikwareti othe wa muraya sikira mtu alikuwa ameongea detoni ngutigaire bas no indo kathome haha nini tu thomera Jeremiah 33:14. Jeremiah 33 verse 14 iroga atiriri atiriri Jehova ekuga atiri ate no urauga Jehova ugutishipo asha TMCA asha TODM asha Tiazimio apana Tiuda asha Tikenya kwanza no urauga ne Jehova ekuga atia ate matuko ne magoka maria ngahingia uhoro ucio mwega njaretie ukonie nyumba ya Isiraeli uria njaretie hau ha Isiraeli tondu Isiraeli ona thaici kwina mbara eheria Isiraeli ikira we na ituge githe uria witagwo ta wigwete uria njaretie wigie nyumba ya wegwete just for mention your name prophetically uhoro ngekore mwega uria Ngai arite wigie nyumba ya wetaritwa riaku nyumba yakwa ni JJ Ngai ni arahingia uria arenanira wigie nyumba ya and Lawrence ate yao and Lawrence ani ate ni Lawrence rogo ya mirugi ndiroga yakwa ate nyumba yao ndigemugira yes matukone maroka
na niĩ ndahoya, may these years, may these days be fastened. Amen. Nigetha iremari citiga gukorwo na hinya iguru ritu inimo. Regina kirema gikoragwo kiri kia mitheko no tigia guguturia ukona gakano karirika nako ni ndathenjirwo, I got the baby. Amen. Onako ni ndana rumo, I got the name. Onako ni ndana hinyaririka, I got the money. Onako ni ndana hota, I can feed. Onako ndana thimagoro, I can drive. Ira maisho iriganere. Hallelujah. Ai brado ni ngai arotuma. Amen. Uriganirwo ni kuria wanarora kana ke. May God anagetha ciugo hinge iria ciugaga do not despise your days of humble beginning. Sure. Reke inde mureka undu matuko maku ma humble beginning thini wa Zakaria 4:10 yuga ndukana nyarare. Days of humble beginnings. Ndukana nyarare kuria wana korona manikine mu mara mari kuwe tene ta your friend karango uyu withaga ndagenye uri muno mure ona ngigatoka ndakana tigiritwa riu tuturana agithingithia na thuci chugwa ndukana despise the days of humble beginnings. Dio tindo githinika gucenjia ritwa nginya uriga gukuhuthira ririku anga niwe anga tiwe anga anga jitagwo anga u ejina favored anga wari twariri ari ori oyo tukire na wangari mathai na giothi kiu kia gwite tene na mundu etagwo mathai niguo etiguo na nyarare days of humble beginning. Hallelujah. Tondu Biblia thini wefu kuri ria yufurugaga atiriri na mundu gwitwojoeriria ni ainite akauga ona gutuika kiambiriria giaku ne kenini na kioru ngai egutuma egeo tuike gitonga kia bururi ngai aritha. Simple. Ni ndonire gathuri gaku itogetagwo wandia ngireithia kena gathigara uguo ana nie kwanja nie mumenye ni nywe andu aini atwakorwo na nywe tene roici ndirariria aya giani Alex ngai nie kumateithia na ninafurahia ujio wenyu Jehova. Thuri etagwo wandia ikirekia gathigara kanini uguo gatundu yakarekia ona nie ndiatindanĩire no thutha wa ndagĩka ta 10 kwahĩte makiri ma 20 gethegeire kahora na nginyitwo ya thuri tura tene ni dashina. But I told them kuna mzee alifikia hapa na sigara kama akituka igana goguo akirekia thina agithie nikio Biblia ugathe ni wefuku ya Zakaria ati Joshua rira guthukirwo ni shaitani ikaigukite revival. Oh my God. Yeah. Hallelujah. Joshua ugaga mure ati ndironire Zakaria no ugaga ndironire Joshua muthenjeri ngai arumite mbere ya Jehova nake mucukani arari next to him arugamite guko kuori onegetha muthitange nigetha muigirira igenyo nigetha murumithie nigetha muhumbithie nguo cia giko nigetha murumithie hekanwa ka Jehova nigetha cancel na iketona kirumi kira Biblia ugati ni magatindikwo kwa ngoma. Oh God. Toni makarurukana hari ngai ciana cia nabii na ciatumwo na ciana cia roho Musa thiini wao nake Jesu mbere. Hallelujah. Na hau hatikaga shaitani mwena worio niguo nigetha makiusi tondu miaka mingi kuma riria Joshua kwite Zakaria ni amuonire. Oh God. Akimwona rungi mbere ya Jehova na muraika haha omwena worio no orimwe muraika akiuga murute nguo icio ina giko na mumwikire nguo njeru naguo mutwe wake mumuhumbe kiremba muraika githina mbere akiuga atiriri na githe giki tigicinga kirute twariko. Hallelujah. Githe tigicinga kirute twariko ithuĩ tũrĩ gacinga tukarute twariko no ni na undu wa kwenda kwa ngai shaitani no ari hoto ica ikuhe ngomere yothe kwanyu roho waragia kwanyu roho ihandaga kwanyu mugaru na Jehova mugaru na irekanero ngai ti muri ngoro. Yes. Hallelujah. Kanini gacinga karute riko gacinga ngai egutuma gathege. Hallelujah. Andu marigagwo anganewe amen angatiwe tawe. Hallelujah. Tawe kanwa uge ngenie shada my God. Todo ngai dio hiki mwekite acha uhiki no divorce niguo ngai ti kiama mwarete athuri thai ngai ti bori mwarutanĩire acha kiama ukikiuma acha
gaitimu mamwareaga asha the covenant with you on his own son. Hallelujah. With his own blood. So it shall come to pass. Shall come to pass. Ati matukone marahioha Mashio negetha kahana Joshua no naguo andu akatharaki mekire nyatha thimati thikurire muiritu etagwa nyatha gwito miaka igana makimutua saint makimutua mutheru oguo niguo Joshua kirwo Joshua what beatification iyo ekiro beatification emukuo akirutwo guo akihumbo guo jeru tondu wega wa mundu ni ukamurumirira nginya tufuri. Hallelujah. Wega wa mundu ni ukamurumirira nginya tufuri-ini nikio Elijah okagia mundu na mahinde kaburi-ini wega waku ndugagutigona we mukuo ona we kaburi-ini no ugathina mbere gwika maria mari mega. Amen. So Degenye, thank you team ya, thank you all of you, those who are my close friends, those who are distance friends, thank you ladies friends. I thank you all, and I promise you, especially ladies in music, to hema udumerega ya kwa mutithiti shirurita mukaheo yeo shikogererwo thaka utiri kindu kiuruta talent na beauty si hamwe hihi ngoma twaranaga nacio uthaka na kiheo hoi ona wadu aria mokaga tele sponsor wenda koragwo akiuka kwi muini okaga ni kiheo na agikuoya ndakoragwo ni mukiki wa kawaida we oi maono winaga ati itheti watikire kwa mutumia ithu tutuire nao twina githae ithu no gitidoke inaki ithu tingiona undu ati Anita Alex no andu aya mena guku nja aria matari makoro field monete muhiki ati ni muthaka ni ihiga ni muthaka yani kora mundu ena kiheo agacoka na keja rwende kira ina kihigaga maitho guo inokaga rimwe tene kamuthambagia magoro mundu wa kawaida hari onaga gai gwekatea ukiruga mehate materetha na materetha dana teretha mundu wa kawaida muthuri ukoragwo nduka hari ari varori mundu wi bunge mai muheshimwa marigogo hey Jehova ungithaka ni ukwigagurwo buri Jehova mutiona gota muri andu karo talent mukorogo muhana angels ithu ni haria tutindaga na nyui like our sisters tukaga kugura guoya aya meja na guku uretwa bunge ate homecoming ne mwesimu nginya no mire jukua ini kuroge hii no inetero kana ugekora escort no ruthino rokorogo wehana nikio ngenda kwira aini acio just have your standards, keep your class tiga utukane uraikuru kitara muheshimu amuna agethi Mombatha agethi kona ninge newe agecoka na guku newe muhuri biashara muna mwendia wake na you just be wasted tondu ithu hari undu mwarume tuwi atumia no aria riu kuoneka we wa mwanya ni undu wa kiheo tu no akinya ho akore ogu hati mundu wa mwanya neta uria tugaga mitha-ini ya mathiko uria gwatarie kiambiriria no uria gutarie riu noguo gugatuika hingo ciothe tene na tene. Amen. Mundu jainjira thimu ruo totia hau madako ya regi we block raini yaku ni ikio kwa ngoma turaiguaga ngai madanjoyagira Jesus ona o hindi yo Biblia ugana nake Juda yakio riu kamburi ni amenya ni ma group left group Adaito verse number 20 Pastor Lincoln. Jehova ekuga o tip goneta Lincoln kaliko Jehova ekuga o mugikorwo mwahota guthahia kirikaniro giakwa kia muthenya
ni hau no nyende mwage kundora na mwage kurora bible cianyu urore cio murigaini nake tondu ndu ya gwiciragia atia hihi kwendeirie kimwiri endete shape no kwendete makai ete uri ohana we ta murore tu umwira ngikorwo we wahota guthukia kirikaniro kia Ngai kia muthenya ona kiria gia utuko mwira wega ona ngikona hota guthukia gia kirikaniro kia Ngai gia utuko kwage kugia muthenya kwage kugia muthenya na utuko na mahinda wa muri ciage guka hindi yacio ri angikoro no ugirie ri hindi iyo ona kio kirikaniro giakwa kiria ndarikanire na Daudi ndungata yakwa kiahota guthahio simple o nginya akaga morio wa guthamaka aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũnene ona kĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ndarĩkanĩire na athĩnjĩri Ngai arĩa Alawii na kĩa Daudi na kĩrĩa ndarĩkanĩire na athĩnjĩri Ngai na gĩake arĩa Alawii ndungata ciakwa nĩguo ndungata ciakwa inyuĩ mũrokĩra ha no kwa mutira a priest no kwa mutira Levites but you are servants of God. Hallelujah. In whichever the capacity ona kwa MCA you are servant of God. Joyce wa mama you are servant of God at your capacity because serving humanity is service to God. Mudoro kagiria ile kanno icio hinge ti murimo ti cancer ti AD ti murogi no mudoro ngigiria rucini ruke mathaa maruo no tukuuke mathaa maguo ne kuri utiri kuna mtu anaweza kwa ile kanno ciaku ni na amen ugare ngene na amen ugare ngene na amen Ngai amuhingerie maundu macio riu thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Morio na ria Roho Mutheru. Amen. Thank you Pastor Lawrence, thank you. Aterere goda mundu gwitwo mwanake wako ke haha gwitwo Brandon na nguruma na ibuku ria Isaiah 31:37 ira yugaga matigari ma nyumba ya Juda maria bagia na iguru magithiaga na thi. Get that from me? Maria bagia na iguru magithiaga na thi. Sorry, ndona ha mutiranyita matigari ma nyumba ya Juda ndona mutirahara maria bagia na thi makiambataga ate maria bagia na iguru marabagia na iguru magithiaga na thi neguo marabagia ku Ngai oroke murathimira oguo kaundu karia wanjia na thi gakanini gakamba iguru na gakagia maciaro koguo kaundu gaka kanini ka Brandon karwambia na thi kambatite na iguru na gagatuika kambuni ta iria twana korwo nene muno ciana tuhe mawira ona imwe ingiri comment ha ingigweta ciara takwa kambuni ta Wonder Joy nie ndamionire ikiambia ngiambia kanitha wa priesthood ndaheagwo itene Wonder Joy ciumaga Westland muthuri ucio muthuri murata witu muno na Ben ni muthuri akora gwitu Nyeri kura muthwa-ini aheaga ite igana ngiambia kanitha wa priesthood kura Simba na ndonire kambuni iyo ikianjia thi ikiambata iguru to become a company holding national events. Ogikona mundu rajia na iguru athiete na thi ni mundu renda gukua kindu gothe kiambagia na iguru githiete na thi ni kabine mbirira. That's a grave enterprise. No ajagia kujoha iguru ethiete thi. Don't start on top going down, start down going up. Amen. And that's my prophecy for you. Amen. Start down, go up, expand, increase, Jesus. grow, In the name expand. Amen. Gusia territory cia kusienda gutaruka itaruke. Jesus name. Ndukanathuki kambuni ya mundu, don't sabotage. If you want to start a salon, ndukajie nako ya indo cia your master. Ata uye dryer na steamer. Ko ne kwa bia na igoro? Uthiete na thi. Nathi. Abereria na indo cia thithino yaku. Oya mushara waku uthi ukumbate ngumbata ugure steamer ya mbere wajie wira ha. Kwende twarutaga wena na Karo Mwaura Githima TV, and one thing I love about her ni okaga ku wira-ini na gatwenderia manukato. No kaga andu meraji o Karo ye mwene okaigwa kuna miam ndogo ni mia asa ira ndo yo ugaga totinda ugaga Karo sawa ni gukorerera utakorereirie ngiendia njugu ni ndendagia
njuku 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 senye makanta asina rudakorereire no ni ndendagia manukato ngamira manukato yanje keke anayetaka yanje keke kuna kupwa na ndoko na ni akiguraga ni wangenirie. Thank you. I love that. Narendaria staff agithima. I love those people who start small and they go big. I hate criminals. Ndukandikwo mukabatoyo ume na mathavuni na matishu na piro wethi wajie na thithino yaku thi wajie hando haku yani ona gukire andu ati tondu rutaka kambuni ya thigingi oirigiire nginya nyuko na thigingi inyanya na ni cia kuruma twirage andu ngui ino yakwa ni nene muno no ni irio cia ngui oiyaga mukawa kuri orutaga BT ata kampuni ya rangi tuanze slow kidogo, we grow big. Na ndugakue ngoro wendia tunini. Don't give up. Asa, don't give up. Wendia tuiri eterera rucio ni rwega. Ngai ni wa irekaniro. Amen. Waga kura rita riri ngituri okuo. Ituko mheshimiwa, tulikubaliana hivyo my friend. Nongari. Hatire gukua ngoro ni gweterera giki kingi na Biblia yugaga ndetereire Jehova ogirireirie. Ni gweterera. Hakuna kuwa na roho mbaya. Asa hata machukiano hakuna. Ona twahegecana hanini kesho tupendane tutakire jeshi tuture bara. Jeshi ni citura githaka. Niguo. Jeshi ni cikaraga mutito ona riu ci Haiti ile ingĩ ci Congo Forest. Mimi na wewe hatuwezi kuwa maadui ati tuishi kwa kichaka si jeshi. Jeshi wakae kwa vita. Mwahegecana muthuri waku hanini ni uguo muthenya uyu ungi. Etha uri ungi itururona kon muthuri kuhitiirie mundu ni mwene itururaga na nyimbo ku nyumba. Ni rakio ndu kiu gigathiro ngikihituka hau muthuri ugite ni githuri gitungu muno kiruta nyungu ni we iturura. You are okay. Anyway, nyumu shereirwo Deke tukinyi hau ani. May God bless you all. Gwambiriria na murugame inyuothe. Ndira ndagika imwe ya muhe magathi tucoke tukuhiriria handu haha ndiye no go control indo ici twakinyirira haria ho na TV iria iroya undu uyu ugo mutigathiike camera menu na you take you at the best position, place yourself where you can have the best shot, and thank everyone aria makoragwo online andu aruraya aria othe